Mingga chiqdi tuğanlar. Bağ 820 mingga chiqdi tuğanlar. Assalamu alaykum hurmattуу YouTube görüşler. Biz Ноқат Борбордук мал базарына кирген жылкы жандыктардын бааларын сиздерге билип өтөйлү. Алдында турган мына ушул ат эси канча деди баасын? 85 миң сом деди. Жашы кандай экен мунун? Рабочий ишке араса сала турган ат экен да туугандар бул. Ал жашын билеличи. Assalamu alaykum тууган. Жашы канча экен мунун? Жашы 5 жаш экен. Жашы 5 жашар. Эки асы жок болот да? Эки асы жок болот. Мына ушундай. Баасы канча эле? 85 миң сом сурап атат экен туугандар. Баа болдубу? А? Жок, азыр келдим. Азыр келдик. Жакшы. Мына ушул клиент жанында турат. Раса ишке сала турган караң, жоргосу да бар окшойт кичине. Көрүп койгулам. Мына ушундай. Раса дыйкандын аты экен да карасаңыз. Багы булакка чапсам. Багы булакка чапса да болот деген. Мынеке. Туяктары дагы жакшы такаланган баары. Канчага келсе берерсиң эми? Базар экен, көтөрүш. Базар. 80ге коюп бер десе бирөө келип. Коюп бересиңби? Эме базар эми. Бирөө Базар, а? негиз кылат, кам кылат. Бизге туруп келсе бер. Номер калтырайлан да. Эми кызыккандар болсо чалып көрсүн. 22'lik. 0222 81 17 17. 81 17 17 номерине байланышка чыгып, мына ушундай иш багытында ат издеген болсоңуздар, байланышка чыгып көрүңүздөр. Мына ушул жерде бир жылкы жандыгы кулуну менен баа болуп атат. Assalamu alaykum. Баа болуп атабы жылкы? Канчага келди? 76 миңге баасы келди туугандар. Канчанчы кулун экен бул? 10га чыгып, 10га чыгыптыр деди. Аксакал айтты. Жашы 10 экен. 76 миңге мына ушундай жылкы жандыгын алсаңыздар болот. Кулуну менен мына ушундай. Биз сиздерге мына ушул алдында турган менимче байтал окшойт. Assalamu alaykum. Байтал сизденби? Байтал экен, а? Канча экен жашы? Баасы? 70 дедиңиз, а? Быйыл бул качпайт, а? Же качабы? Бир аз багыш керек экен жакшы. Ден соолугу жакшы элеби? Баа болду. Мына ушунун баасы кызып атат азыр ушунун дагы билели. Adetke boru berek. Adret bereber. Sataver buna. Bro sataver. Satlar man kılıyor. Ama o gün nazar kesin mağa giresin ben aytam. Be pahalı. Adetke Be demes. pahalı. Ekim sopun alıyor. Mesela canlı. Adetke demes ki. Kulaklarına şıvırap dıyğandın Bak yine de rahmet eylesin. başına ayetken hareket kılışlat. Ben de bak kara kuyunu var. Kokusu yok kuyunu. Oya mı da? Ben beyni ver. Alıp bu da. Bol var ver. Geçe beyni ver. Bunun kulun urgaç eken. İyi asar. Asar. Ben 30 bin lira. Beni kara, diykandan diykanka uğur. Var var. Mazalı var adetke. Kançağa geldi? 8 alındı garıl. 77'ge bazı çıkıp durdu onlar. 1000 so'm pul talashtiramiz deydi. 78'ge eğer gelse beredi ekan mana shunday. Emin tuğanlar biz bazar içine girgen mına şunday bir sındığı taylarında bağlarını bilet öyle. Bunun jaşı qanday ekan?
Августка 2-ге чыгат экен туугандар. Августка Гунанга толот экен туугандар. Баасы канча экен? Баасын 450 миң деди. Бул кайсы жактан келди? Россиядан келди. Баа болдубу базарда? Канчага келди? 290 миңге бербедиңизби? Bunu minip üretip görgen okşaşlar ha? Kişine yol koygan kaldı. Kişine minip gördünüzler. Hazır bir şey yolga жақшылы basmışlar. Bağısı 290 mingge geliptir tuğanlar, biroq berilbeptir. Men эми ээсинин телефон номерин калтырып кетейин. Эгер ушул тай жаккан болсо, байланышка чыгып көрсөңүздөр болот туғандар. Номериңизди айтыңыз да. Nol 706 менен 71 10 10 номерине байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Андан кийин туугандар мына ушул жерде дагы бир кунан бар экен. Ээсинин айтымына караганда 2 жашар деди. Ассаламу алейкум ченеке. Канча экен мунун жашы? Жашы 2 жашар. Омскиден алып келдиңизби? Келгенде канча болду бизге? 1 жума болду, а? Баасы канча экен? Баасы 300 миң туугандар. Баа болдубу? Баа пока болду экен. Өтө бир жоон, сыны дагы өтө жакшы нерсе экен туугандар. Мен телефон номерин калтырып кетейин. Эгер ушул кунан жаккан болсо байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Үсөн ака, мени көрбөдүңүздөрбү? Мени көрбөдүңүздөрбү? Мени элек, а? Так. Телефон номерди айтасыз эми? Базарчылыкта эгер кимдир бирөө жаккан болсо байланышка чыгып көрсүн. 0778 34 44 42. Ушул номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Бул адрес Ноокаттын эле өзүндө. Базар ичинде мына ушул эки кунан, эки өтөн кунан экен. Баалары дагы өтө келишкен, сындары дагы өтө келишкен, жакшы кунандар экен туугандар. Мына ушундай тайлар деле тай окшойт, а? 5 жашар атпый. Раса ишке жакшы экен да. Канчага бербей атасыз? 59 миңге. Сиз сурадыңызбы? 290 бербеди, а? Мынакей, мына ушундай бир арзан аттар да бул 259 миң, 290 миңге баа келген, берилбеди. Эми мына ушундай иш багытындагы аттарды дагы бир аз тартып өтөлү. 59 миң бербеди дейт мына. 59 миңге. Мындайларды көрсөңүз болбойбу? Яшсын алам. Сындуусуңуз. Мунаны сурап көрбөйсүзбү? Биз экөөбүз алып койдук. Жакшы. Ден соолук. Саламат. Үчөөңүздөр аса аттын кылдарын сиздер билесиздер да. Бүгүн базар кандай болду? Базар эми азырда жакшы эле. Аны бош элек. Жакшы. Абылазга тамашага кирдиңизби? Алла қаласа жақсысы болса алабыз да. Жақсысы болса алабыз да. Жакшы. Мына ушундай иш багытындагы аттар жашы 5 жашар деди. 59да турабы дагы? Бир аз кошулчу эми береткен, ушу саткан алып келди да. 59 миңге баасы келди. Эгер иш багытында ат издесеңиздер, мына ушундай 59 миң тегерегинде мына ушундай аттарды алсаңыздар болот экен. Андан кийин туугандар мына ушундай бир сындуу аттардын дагы бир арасына кошуп кетели. Так. Мына ушул аттын ээси сиз экенсиз да, а? Канча экен мунун жашы? Жашы 3 жашар. Жашы 3 жашар. Бышты экен да, а? Улака ишке салып көрөлексиздер. Жеңил салып көргөн. Жеңилсең бир аз пробага салып көргөнсүз.
Жақсы. Бағасы қанша екен бұның? Bası 250. Бағасы 250 мың сом. Бойын биіктігін бір өлшеп көрдіңіздер ме сенеп? 1.62. 1.62. Мына шындай. Жанынан өте биік көрінеді бірақ. Есі туырысын айтты меніңше көпшілігі чамалап 1.70-тің тегерегінде айтып қойыр еді. Бұндай сындуақтарды бағасы 250 мың сом. Қаншаға сұрашты базары? Бағылды ғой? Yok halkalı. Базар баға беріле екен. Жақсы. Біз номерді қалтырайлам да, кімдер біреуге жаққан болса, бұштыны бағасын біліп өттік. Байланышқа шығып көрсін. 557 менен 74 75 88 мына ушул номерге байланышқа шығып көріңіздер. Өте жақсы бір сынду бышты екен туғандар. Мына ушундай. Ашықша бір үркіп тейіп өнөгөттері жоқ, а? Тиште, а? Өте жақсы екен туғандар. Мына ушундай. Байланышқа шығып көріңіздер. Андан кейін мында 3 шар тайларында бағасын біліп өтөйлү. Қанша беріп айтасыз? 103 мың бердіңіз ба? 51.500'ден баға келіп тұр туғандар. Мына ушул. Бері ұрғач екен ол бұл. Жеке өтен ұрғач ө? Екі өтен ұрғачы байталдар екен туғандар. 3 шар байталдар. 51.500'ден баға келіп тұр. Андан кейін туғандар мына ушул бір сынду аттардың бірі екен. Бұның жашы қандай? 3 шар бышты екен да. Так, бұл қаяқтан келді? Өзінің қарабайыр бі? Өзінің қарабайыр бі? Аралаш, а? Бағасы қанша екен бұның? 200 мың сом. 200 мың сом. Баға oldu, базар бағылды ау. Қанша берішті? Еме, biraz кішінара құлындарды тартып кетейлі. Қанша екен бағасы құлындың? 35 мың сом. Так, сіздікі че? 50 мың сом. Бұлдағы bir şarap şöyle ha? Bir şarap. 50 мың сом. Bağ oldu? Қаншаға? Ақырғысын айтыңызшы. Так. Туған, ассаламалейкум. Мына тай қанша екен бас? 70 мың сом екен бар бұның. Осы жерде бір 1000-ге тұрады. Бұның дағы бағасын біліп өтейлі азыр. Бұның ашыл ат қанша екен туған? 85 мың сом. Bağ oldu? Болды. Қаншаға келді ақырғысы? 70-ге чейін келді, а? Мына шындай. Тай қанша екен туған? 80 мың сом. Андан кейін базарға бір өте бір сынду. Азыр біз бұның жашын, жана ошондой эле баасын билип өтөбүз. Тоңдардын атты караңыздар. Бұның жашы 3 жашар экен, бышты. Ээси 400 мың сом деп атат баасын. 200 мың же базарда баа берди тоңдар. Мен эми ушунун колдон келишинче баасы бүткөнгө чейин тартып берүүнүн аракетин кылайын. Баасы 810. Bu nasip aka. Nasip ham o'zi nima qilamiz? Yo'q, nasip. Bu da nasip. Qanchaga chiqdi ba'si? 220. Qanchaga bitadi? Managa baylab oldi bu. Yalnız bo'laman, aytib qo'yaver. Ya biz aytıyoruz, mana 20 ming oldi dedim, qo'shqor berdikchi. Foydasi ko'p dedi. Endi mana oyda yilda bir bozor. Yo, oydasida kelgan odam yaxshi aytadi. Mart bo'ladi-da. 400 ming debdi. Boshqa? Nasıl ola sıradat? Yaxshimi? Ha? Nereden gelgan? Bu şöyle so'rgan. Mo'ylov bosib beradi.
Sağlar yaxshi. Hiç pul yok. 230 ming olib qo'ydi. 230 ming. Değer işte. 40 milyon pul lira. Doğru da 240 oldu şimdi. Bizim 250. Var bereke. Kursan şimdi bereke değil mi? Beri. Var de. Vermeye göre. Berga yaxshi berdi. O adamı sattın. Kızın olacak. Buradan berekete bazamı var. Var bereke. Saydırlar beri. Buldun bereke mi? Yok şimdi yok. Şimdi mi acaba ben 10 milyon koy vereceğim. Bak kursanımıza çünkü. Qo'shqonga öyle turadi aka, bering mi? Bereke mi? Ve dara da 10 milyon bas koy. O'zi aytmoqchi, 1-2 bosadigan bo'ladi ekan o. Nega qara? Bo'pti, 5 milyon koy berilsam o'g'il bola. Bor bereke deymi? 5 milyon. Bering endi. 5 milyon koy. Bering ham, Bor. Bor bereke. Bor 50 keyin kursam. Yaxshi bo'ladi. Sen bu yog'ini olaver. Bo'lsa ayting aka bo'lmaydi. Mana endi hozir bilan sezonni ko'rib o'tasiz. Nega qara? Shunday o'tadi. Bozorda bunday otlardan bitta ikkiga chiqadi. Endi bu ham bozorga chiqadigan masala edi, majbur bo'lib qolib endi olib keldik. Men bor ekan olmoqchiman shundan ukam. Bu bozorga keladigan ham masala uyda so'raganini eshitadi. O'shada yo'q aka bor ekan olib chiqib. Aka yo'q bo'lsa neni olib chiqasiz? Uydan so'rasang sen hech kim taniyapti. Saydil akanni ham bilib aytdi. Nima tanimaysiz bu yerda qancha joy hozir. Tağlarga borib Yo'q, kelgan. bozorga keldi, seni ko'p tana saydil aka olib O chiqdi. hani kayırmada hayırlı polvonda olurlar. Ahmet titre mashinada qolishda oyda bizdan doq deganda aytamiz. Sotamiz. Ukam 250 ming bo'lsa jo'xshilardi ber. Sotamiz. Universal bozori. Bas 850 mingga chiqibdi onlar. Kecha terminalda hali o'rgatdik. 55 kursan kime satardı? Var 5 milyar kurulu 50 bin. Kursan mı sen çünkü? Bereke var mı? Ömür joydami? Buldun bereke var mı? Öncündeydi Xudo versin. Qo'ying aka, bundan shuni bering. Xudo xolasa Ey Saydillah. Neye göre? 260 ming pul bersin. Qancha berdi? 255 ming? Ha? Var endi ağzından 260 ming çıktı. o'zimdan chiqdi. Yemi Saydillah berdik, ama Var, bersin kursan- berdi mana. Kursan cilime verdin Allah'ın mi? bolası dediğin tanıyın degenin için berdi. Var. Kursan mı 260 sen? ming pul berdi. Kursan mı sen? Kecha bor yana. Yok bu. Jisher bunadir, hem qo'shilmaymiz. Hem abid kecha turasın hem. Yo'q, mayli. Jamurjaz ham qolib qo'yib bersin. Ömeye göre. Değerin ama. 260 ming pul. Kuru Sana vereceğim var. sana vereceğim. Bu sana 260 son emas, 600 emas. Bering aka. 260 ming. Bana kadar kichkine bana to'g'latacağım. Kichkina bola ichi to'lab pul bu. Kichkina bolani. Bize var bereketi. Bereket. Bo'lsa biletdan boshlaymiz. Var 2 bin şok koyacağız. Yo'q, yo'q. Topa doğru 200. Ya kanca dedi. Oldun bana içinde. Oldu bereket. Saydillah. Paramay bu akıllı. Yerimde bilim. Var. Moyla sen tarafa bakıyorsun. Var. Var. Erkekçi. Oldu bereket. Böyle deydi de. 70 ke bereket. Tamam bir şey bozun böyle de. Yo'q, bu tepib netadigan hech nima. Yerimden moğday. Bering endi. Foyda ko'rsatmaydi. Aka deb ko'chada bilasiz aka yugurib borib ko'rishim siz meni. Dog' shunday bo'laydi. Xolasi ko'rishgan. Saydillah. 270 ming bor deyim. Nega qarab? 270 mingga bas chiqdi onlar. O'tgan 275 mingga chiqdi onlar bası. Kişiden beri 30 ming qo'shib. Sözü 50 bin üstü senin hakkın yok. Yetmiş 75 ming. Var bereket. Hey, Saydillah.
Ha qarasan 80 ming so'm. Bo'ldi 80. Bor beragi. Bor. Qo'ying aka, 3-da topib qo'ying. 280 mingga bas qilib turganlar. Mana shu bishti 3 yashar. Mana boshqa otam degan memesi ham bor. Ne qarab tur, ne qarasam. Peki deymi? Aka. 90 ga bir beragi. Sadilla beraver. Bor 90. 290 mingga chiqdi turganlar. 3400 dollar turganlar. 10 so'm qo'yib bergin. Olmaydigan nima bu? 10 ta so'm. Qo'y. Sadilla. Ukam, men deding 300 ming bo'lsa 10 ming o'tib berishim. Barakang bormi? 10 ming o'tib ber. 400. Mana 400 ga. Yo'q. 5 ming so'm qo'ysam. 5 ming so'm qo'ysam 300 ga. Şunu özüne verin-chi. Kursan chiqin barakang. Bor deyman. Bor beragi. Xotni urib. Betga. Meni bergan, meni qadrim ber. Ne var? 300 ga bor beragi. Sadilla. Topa to'g'ri. Sadilla. Yaqinlashmas. Bor beragi. Sadilla. Saydilla aka. Qadrimni bering. Yo'q, yaxshi. Qilishibdi turgan bitta lekkalar bor. Bu bola juda katta bo'ladi. Bu bola 300 mingga chiqdi turganlar mana shuning bahasi. 3,5 ming dollar. Yok, minse mini varsa bana kim minse mini varsa. Saydilla aka. 300 ming so'mga saydilla. 300 ming yo'q. Yok yok, zaten hiç kaleni men elgen 5 minut ko'rgatdik. Qaptal bo'lib turadi. Yok, mana minse minadigan odam bo'lsa minse. Bor, 300 ga bo'ldimi? Bor beragi. Sadilla. aka. To'pqa. 300'ü toza olib ketsin. Ha, uyiga. Choy ichib Yo'q, ketsin. sana yaxshi satdi-da. 305 ming so'm ber. Bor aytib. Bo'ldimi? Endi geldi. Endi 5 ming cepede 300 toza olib ketasiz. 45 mingga bo'ladimi? Rahmat. Bundan başka olarman yok mu? Bor. Bo'ldimi? Bo'lmagan gap yerda bo'lmadi. 305. Ber. Qo'ldagi beragi. Foydalanasiz. Yo'q, ne qilaman aka, siz foydalanasiz deb turibdi. Oshib ketdi. Ye bular sotadi. Ber. 250 so'mda bir günde bitmez. Bu yana minse. Ya azmazdan sen azmazdan bir 50 ming qo'shib o'tir. De Sadilla. Bitta gapiramiz. Bor beragi. Bor beragi. Endi gel. Bor beragi. Bo'ldi men. Ko'm bo'lasiz. Ko'zi ko'p. Buni siz 310 mingga chiqdi turganlar mana shu bishti. 310 ming ham yaxshi bo'ldi. Ber. Yo'q, yaxshi foydalanib sotasiz. Jara bersa yaxshi ekan. Yo'q, Sen ukam yo'q. Alloh bilan senga suhbatlarimiz bu. Yo'q, jarat. Nimasi yo'q. Jara deganlar ham jara qoldi. Sotadi, minsa minadi, ot qiladi. Unaqa gap bo'lmaydi. O'zi yaxshi. Endi 310 ga xursandchilik barakang. ber, ber. 310 ming bo'ldi. Barakang bormi? Bundan boshqa bola avayt ko'tarmaydi. Bersa Sadilla ber 310 ming bo'ldi. Ben qara, azmaz bilan bo'lib. Azmaz. Ulug' ichida ber. Sen ham men azmaz devermayman. Bor 15 ga. Ulim so'ragan kundan qo'rq degan shu ekan. Kulib turib chiqmaydi. Hozir bundan Yaxshi bo'ldi. 10 mingga qarab tur. Sotasanmi? sotaman. Sotay deb olib keldikda, zarur olib olib 15 ga sotolmaysanmi? Zarur bo'lgandan keyin Yana o'rtanga tushadi. Bor 20 mingga. Nesa oldi beramiz. Manchaga ketgan qo'yamlar qoldi. Ketdaniga 320 turganlar.
жүз сомдон кошоткондой эле 10 миңден айда 320 миңге. Üç yüz yirmi mingге кетип тургандардын ашын. Биз ушу менен жыйынтыктадык эми тургандар. бул кайсы 320 дейби кайсы канал бул Универсал базары. универсалбы Ага. 320 кетип. ошого кат алыш керек экен да Ооба. Ушудан көрөсүңөр да калган каткан. бул баттын базарына Ооба.